Mwiriwe neza abakunzi bacu, turongeye turagarutse hano tuhagaze ni kuri Gatuna One Stop Border Post. Murabona ko hameze neza cyane, ku bantu batazi Gatuna murahabona, aha ni ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande rwose. Murabona ko ari ahantu hameze neza cyane. Reka dutambike imbere gato tubereke igice kimwe tumaze kubereka igice kimwe cyo mu Rwanda. Reka tubereke n'igice kimwe cy'Ubugande murebe ukuntu umupaka umeze ku bantu batahazi. Murabona ko turi gukomeza turi kwigira imbere gato cyane, nta kibazo kirimo rwose. Reka tubereke uko hameze. Meze mute? Hari hakurya mubona, aha hakurya mubona neza ni kuri border post ya Uganda. Muri iyi watangiye kugera Uganda rwose, murahabona hakurya iyo ngiyo. Aha hepfo mubona mberetse, hano niho neza umupaka w'u Rwanda n'Ubugande ugarukira, ubundi ugahita umaze guteza ugahita ukomeza wigira i Bugande. Murabona ko rero hose tuba twahabagereye. Aha mubona ni ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande, ariko kuri kote y'u Rwanda aho batereza. Murabona ko rwose rero cano yacu iba yahabagereye neza hose, mukahibonera nta kibazo kirimo. Urumva abari mu Rwanda hagati, abari mu ntara zitandukanye, ku bantu batazi ku mupaka rwose murabona ko tuba twahabagereye hose. Hakurya aho mubona kuri icyo gisozi kinini, ni igisozi kimwe cy'u Rwanda n'ikindi n'undi musozi w'Ubugande. Murabona ko rwose turenze zino nzu, murabona hakurya ahantu muri kubona umujyi nanone, aho ngaho niho neza ni i Bugande. Abakunzi bacu nabashimira rero, murakoze cyane kuba twafashe umwanya tukabagererayo. Namwe mudukorere icyo bita subscribe, hanyuma amakuru ajya abageraho ku buryo bwiza. Murabona hakurya ni i Bugande rwose. Murabona rero abatari bahazi, murabona ko ya cano yacu yabahagereye. Nabashimira cyane, murakoze. Dusubire ubutaha. Niba utarakora subscribe uyikore, niba warayikoze nabwo turagushimiye. Jya ugumya ureba video zacu. Murakoze cyane. Ciao ciao.